Haleluya, mensang mau korusia kalangan ng kumail, amay kachin roson, o kachto, o chailen bilkaki ugo na Bible study, tisabol mangkot Mahsen. Iba chuandara yorala puasan o kosaya, chailen kosaiwi, prophesy over your life, kosaiwi pon mour, kosay to pon ay mour, kosaiwi. Bona mour. Are iko borobar ke me pilmiacha lesson me iko soya dega school gear me pita child identity iski child ren kauno. Kasampale pan mapwe ki apan chaiban lau register chaiban lau muida masonon kasansan di mau lale child ambanga padiye abanga overall ambanga counta achai mali lo child wiakan. Okay, magchaiban kata Pwe I nan Roman 8 silisak tua Paul ko saya di masa nang wayon da I am convinced. Okay, I am convinced di masa nang bumbayon da Pwe Koasoaiahwei mesotra mehkot kakrosang kitail ni sapwellime kupwur limpoak bilsotra mehla de mour de tohnleng de manaman nanleng teikan de kaunen nanleng bilsotra mehkot wiewiawi met de pahnn mour bilsotra mehkot pohngangin sampah pahnangi-mehlel sohte mehkot nan audepen lahng sampah kauros kakrosang kitail limpoak Koht kitail ahneki ren Krais Sises kitail kaunen. Okay? But masanan wayo Paul ko saya, for I am convinced. Okay? I am convinced. But I am convinced we work because on there deya sayer deya sa taulul so maka kom yung oy lel sangan na irair me chaka ko saya masanan pembiya po ya turun masanan jungagan kasalongesang ya wewen I am convinced to atra mehkot me pingkom katete sotra narmasa sotar sotra ay papam sotra tame kilang panrosang ya ayasa mehkot limpoak. Okay, so you were convinced to atra asa taulul. So ikaraban olang got mana itibak pogda asa taulul limpoak en kauno. So jemaga kiyan sangon ko sa ipuen pegasal kita limpoak en kauno. Karena yo oralapa me mang corporeto. Child totong ki masanang got ni tuwana masani risk child o kichay kung Koasoaiahwei na chay mour. Koasoaiahwei po na child mour. Okay, po man chaypan so jo Koasoaiahwei po na child mour at chaypan kinaleta songkan makaitek ki child. Okay, chaypan aleta songkan uyen sensuot lale de uya apa li de pok lale ni do na child pan konang parang kis ki child makau no uya ki child da kitail sapunga la protali kitail kapre kitail la niudang kitailo. Okay, pong ipil kaitek pong up ayo life prayer so done excited paranan ngane bui kilang mehkay me to jotinay kilang bana karatay lugay kumail magmay katin free ranet pilew live kapagap nan Zoom number 504-010-448848. Okay, so glock payo lel bueno ayo sa call pa na introduce share testimony o kapagap ikon power in kapagap niya tel eug pa na kapagap. Okay, so do it from amigos kasi wang sin telefona sa no klang silang mail kan. So an so sa kapagap na care nanganaya uya pera no ngay law merla. So ikakila kay kitail. Okay, back checkin lama me chun win pombi ananay kapagap kay imi ananay kay kapagap. Udano kitail kan mo uya kapagap kamao pa trail. Okay, kamao pa trail. De udano kitail kan mo uya pata kamao pa trail. Pogita
kaunen kun totong ki aramas wiawi sabul mentotong. Okay, wiawi kapakap kamau pa weng apan sair wasakan wiawi kapakap ki kamau pa bang prodong ye cuman backslide wiawi kapakap. Okay, wiawi ka school apan ong ralkan mehla ta budano ngoi wiawi ka schooli. Karatai lugai kitail caipan men baba kauno men take part men yang atra mothosang men yang atra wiya mehkot. Bogita kapung pau bang prodoremi katung pau bang prodoremi. Rebak mai matawa me se asa ime se goto bata so kitail caipan an ki mata me isa asa ime yanan ko ya bata panso mi bata katung payo proto pepolen nan ngana proto kamarain pa wapte kalau dela. Okay, mai cha la lia di teikan ka pulo we masanang kot asala bang puldo asala bang puldo pues matuetra sangan pilkan makin ya da band sang makin soja pulpulla. Okay, ko do cha nak tiwasa we nak tiyo tama ba ya makchaiban ewang kano ikin masan akchai kabul iku purangko chailan kabul an sama chaibang kabul beran yogodo bebol yogodo so melel me chai wiyayang rail ap kamabog chail karda encourage koaros kakela ka koaros me mia sabul momal testimony koi testimony ibilgin chaber watakata sabulman okay testimony nan intring koi testimony practice kauno we song loud nan ma. Okay, go to drop live have kaita ka child chiak child ngoi masak ngoi bar sansalo go to live. Okay, palilaw din na chai wiya palilaw din kauna kang kakoya ki child is training us. We kas kuli ki child ni me koros karata one person mo ko sabulman kian totong hiyang kauna bang kalau dela abang kiyang ko mo yai abang kiyang kalau dela am lubo ko ngaramas abang kiyang ko mo kamarain karata yermen men tu tuwe yermen ni cha chai ale chai bang kapurela ni am kapurela kon papa kiyang kauno. Okay, all right, so welcome about jakat tabon call it pong ibilbuya sungsongan kangka kela ka aman manakap mebil kodoren kauno o bil sohte isang o bil prodong songasongan lukuriang kauno tuwa sotrak langi ni tuwang kauno at tongki maso. Okay, so kaite ki chamana ka pa turin manakap penakap making counsel making sawasa kiyang rail masanen kot tuwa na ko saya tuwa na masanong kitail me pit irian backslide so ele tame ikono bataban tokeki kakela pa naramasaman meye wanger kauno oi tuwa kon mel wutala ap songa puroto poen prong e wang kauno amu songa puroto poen prongen komban matawa the time aleti the truth melelen dama buksaro masani so dram mekak pengo don kauno pui mekin kiyang Israel. Okay, so magan bini nang yeta oi ban babakor. So magan bini nang yeta oi ban watawat teipan yang sarau teipan kapreliang kau nai mour kau nomo. Okay, pilibai ria oi sakselu. Ngen sarau magan kainang yang ramasaman renmen kodongi. Ari makamui mebil koner tebil mangi amu ireren mour ranche go kom kengaperen ki amu babakau no. O backslide mo itang deep ang patlong so chay ko rusya kan backslide imi men kakelaka kitail. Okay, kit backslide tuwa ja puralamori. Okay, tuwa ja chay puralamori chay alita Krais chay wogilak mia anso me chay kon chay excited chay bigak kabaka cha armas maula ap chay mo itang deep anso me chay mo itang deep lala chay holiness. Okay, sarawin kauno solar ta dokre child. Ar child ar songan puroto ni tuwang child so chakak. Ar makom mi minan sangon rairo kom so tolu linangi puroto wasau dang kamba ka putu ja kauno punsa sai komai. I tram tam ko yo sompal repent. Okay, aktikila mongot pa kauno pa komila. Amakom kon men puroto
kalangan kiyang kauno pa kauno kelep me bang kiyang kamu yeni nangi men proto miya tra sabul mangkot mata metogay kamu. Okay, he still have you on his mind. Mata way kamu itra kapre kamu itra chance. Okay, tirin aramas tirin ay panay miyasa makauno with the dongan rail maso backslide roshakak pimbrodo. Chajon raban kosa ya eng absoda power sutra sutra kelapa. Okay, boy kelai lokung gosan ren kauno. So sangan aramas metuaja na minan sangan rairo ima kayo ko sambal kedermas matawa yang mission ape kedermas matawa yang kaloka ape. Okay, iramen matawa o yana ne kodo po yen Papa kauno. Icha makayo ko sampar na sangan aramas me kon me nanngene uto sange risio icha me anano protong Koht. Okay, protong Koht ni tuana abang watawat po kita emen asala kauno. Abang watawat po kita emen limpoak kauno umprong. Esrabang fokusang abang ko to yang patabatak. Okay, po mini yang Krais o Papa Krais work pasang to life. I mean, pukar yaw mo. Ceban metawala storyan kupwur mak kay degi mi kauna patayo yang tema kamelele mengen saromen Mahsen. Ceban metawala storyan Martha I Martha luge Jesus. Okay, Mary yang atra Mary me monti yang ni alial wako Pwe menewang Martha katerop kiya papa. Oh ansa me klang la Mary sudah talk yang katerapun papa Mary motang Jesus. Aria complain main comes chukatapan give me riau sudah sawasa tama Jesus masani kanon punut mehkot. Martha Mary pilata tama kauno kupurki. Okay, so imi mengkakelaka kecelakaan me backslide. Kom corner menangeno muyen dosang kauno. Esolar nok excited to etra maso. Yasa yawan level makauno tatong kanya rancho rana jisuta mour lale. Imen proto sutra kela pay. Karday mengkakela kay kun komui iyamu yalan koto mong kauno. Okay, were yang kauno niyam kolula o suig mour koma mila nantawan ko tremui. Okay, kapag come before the Lord. Catch to mong kauno, peace still and know that he is God. Ibe masani. Niya tayo bang kung go to mong kauno Thailand, nanleng chala sa mehkot. Okay, mehkot wat ko may tangan pilew ka niyata. Ong marmas maging backslide. Matawa kayon lesson may wiawi masani. Man status before God. Yang mo manaramas ren nituang kauno akin irehdihsang sampawat. So naramas just lumia. Menang kayon lesson may wiawi. Okay, na April weno ang sa michapen wiya Bible study ko saya ponopon siluo ko saya mour silu mour kayo ok trial ko Rusia ko to lale chai ko Rusia ibukititip ponopon karyawo ko saya irailakan may sapal rawiyala sapul mangkot rawiyala panay Koht ponopon ka siluo ko saya anso mer backslide anso mer sopay sang kauno o pilpen wiya tatip chai ban chok ponopon siluo ponopon kayo lobo mimiliki watki aram kecai korusia bukititip lobo ye Krais mimilikin mour ansa magkecai luka yang atay mour Jesus ang katlong ponopon karyawo lobo mimi nan ponopono watki Krais mimila katlale ponopon kasluo magchay panurong lobo mimi lole estupidoi. Okay? What he answer me Japan moitang Krais mour we receive him once and for all. Gichay la leta I pakyo trapo gichay posan. O gidi. Iso Japan ke se yugala is Japan manoke yugala. Okay? Ngoy malia lukila insenekan ay kango di ayak lapalapo ay mentoke deep. Ai kachkatre po sala kaun iuder ka kaun ya seli poegi I ko tramana la lapato ko lang kitail sapwellime yang kitail chai makumpun sasa so aramasaman me backslide I omu pasabangan kaito mong kauno pakmang kitipam kan o muitang ang pileo kaunta makam pakmang kirtipam kan muitang ang pileo kaunta akam sotra kokon ma wiawi te so
Aime scripture ka ime neuki young child. Irampunga ime neuki young child. Pwe Koht I again Mahsen again wia chatame Mahseni. Kaidep tame kom matawa tame kom ye papa me piti. Okay? Iko sampalen child. We gila Mahsen and got me piti or kitail a child relationship. Pwe momana teikan live by faith. Okay? Mour ko person kele. Mechebang kaparanita kauno. So ya personan e Mahseni ma sutay biga sa lalo da traleda. Tatoni ko kon may tipan ngoy so warman iban da traleda easy. Kay tektami papam te ko kon. Okay? Ime ayo kang kakela kayang kung chay-chaylang kapakapung. Pumakchebang kapakapung meto kay Mahsen Koht me pidi iyo kitail. Arya accountar nan nga na teikan chalender matamataon matamataon sarote palilaw at child feeling magchay mimilale kay dek poson palilaw at child matamataw magchay mimilale kay dek poson. Okay? So karabanan ta declaring the word of God chaylang kostaya Mahsen kauno ponay mour karyan current limauriye sakeo Krais sohte dan tiba. Kota wiyakita imong wanaramas tiban tuweta kitail. Po kitailen yang ahneki pungan kot re. Mayo yang kitailer ayo. Okay? Tuweta Krais sohte tiba. Ngoy asama ngoy tiba naman ibang godoreng Krais. Pwe popular teikan. Okay? Mecheban matawa mau. Pwe Puksaraw ka dito yung child, kahit deep mewiyata na sampongat. Mayan, puwena layang yan wiyan sensuat. Deep child wiyatar, ran trayo, ran pukat, o magogodo. Pulawa ansota wiewiawi, 2,000 years ago, par yakit samalaro. Karata mako wiawir, ichay ko ale. Okay, ichay ko ale. So itipataranet, Pwe naglar par yakit samalaro ni poson igodo alaran what. Okay? Karata chelder metawa yang child me pwe kia child tipan kauno kailong kung child te imu sampah no kier. Okay? Krais tipala pon lobo po kitailen pungla renkot. So pwe ki ibang kokon nanay papam nanay kokon nanay matamataw itipan pwe iap chakamal na sampon jeyo. In reality, yamomong kauno tilong tip me yap chowian na sampon jeyo te ayo ape e makong ngoy me bang goton may makong ya ta me wiyata ko saya yang amangi monay bil ko saya amangi abiyanane admit yanane talk me wiyata po maso iban wiwiyati mour. Okay, sa ibang ko admitong ngay pakiyan makong niya. So, ang ralakan makin kapakapira so porokokon killed mukhang wasarin Satan. Okay, machabang watak nan Roman waluweo. For try to reconnect. Rebuke telefono. Yakin siyo cut down. Okay, so kasaya iralakan me isasal kaya ang pumbiyo up. Nuwayo Mahseni, there is no contamination. So just sorrow and deep. Renuralakan, ren Krais Sises. So ikarapanay ko sa yaponopon siluo. Ko siluo ponopono Krais so jabito irehdihsang kami. Kamu me sponsawala. Kamu me so talk. Ma Krais Mahseni estupang kasegi chela. Estupang kasegi chela. Okay, estupang kasegi chela. So Tuweta nana child luka yang year nana child mour o chaikin irong selimek chai sapungalar yai Krais agat kater lala child child mesola moitong and rule child mo ye uder we account karatan sa me chai ban party yo pakmak a chai we ko kontrang and sarong and me moincha po ischukona imaya wa ischito tang kinya to taranti of course ikarapanaka chen Mahseni child nana child weakness Chalanane asa me sapol ma Krais. My Krais is sufficient in your weakness. Okay, to what sapol ma kalangan HR nana teikan luet.
Okay, imagaritan sa mi ban luwad, and so mi kon mi kapakap kilar teikan I kokon trame is to do it around to on fire for Jesus. Tami yanane baptizing ngen sarawi. Okay, Krais Sises keleb lareng kauno. Warwarong inanay kapakapakan. Nong yung me open. Okay, open o pursue God. Inanan changa kauno lau etiata Pohmwi. Lau fire of God. Sinia yang ngen sarawi audepen mo. Yermen singapakap. Okay, yermen singapakap. May ba wala yawan lalinay to sang kauno and pili lalinay rabagi kotongi. Okay, kalau ka paluwaraya de pijia. Pijia giniya me o kauno saik pakongo. Okay, masang mataw ko mereki yang Krais Sises. Pwede Satan maging kataman kung kitail pass. At ay sa utarakan, murin at ay kapakapalaro anak Satan maging kataman kung kitail. O Satan may pilkin kiyang kitail nganen saro. So, poson, iban, wani ki kauno, pung kiyang me o mehkot, itipata, pakmak, o aleti, sapol mamako. So, sapol mamako nakier, ichay ko doon aleti. Sapol mamako nakier, pariya kit sa malaro, ichay proton pilewala. O Krais masani sa Japan, likit maliyay kitail. Okay? Karada, aramas man kung backslide, Krais mimi charemi. Kompan sa repent, kompan pola, kukula na hell. Ang sa mga kompan repent protongi, iyan so me, tuja ka aleta, makabantip me uyayang komier. Okay? Okay, aramas kung batang kisapong, niya maleta Krais kakakpu yasalin sa no mo mehla. Estra melel. Chaiban konta child mwuhr ka kaunen, chalanano protong kauno. Kayo son payo isa kisu, ye karapana child pahnangi unsakan limpoak lala child, pogitailen kak ay mehlel, niranen katek, pwe mour child ni sampah tueta yeyasin Krais. Okay, mour child ni sampah tueta yeyasin Krais. Imakaratapan apolong aramas man me para ni sampah, yang mata-matawa mapangkulanan lang. Okay? Okay, ay paninikan kan moin matawa me ikailong kan relap nan nganaya kan chow kila ay ngong kilar chailang ko na patapa chailang kulan nanleng ayat perperanin sampah. Okay, wasang wata kasaliyang kecil. May mour ki ngoy sampah wach tama currency tama ay ko por mi pwe mi bayang kulan nanleng. Ako saya kayon son payo isa kisu. Yet karabana child panan ki unsakan limpoak lala child. Japanan ki limpoak ang Krais lala child. Buya ki kachailan kak ayma ranen katek. Okay? May ba na sa mga yarmas puman ranen katek o iban yang aliyalu ko dalanan line o iban. Of course. At tayo manang pukang mour. Peran. Okay? Resang ni buya ki mour child sampah yeyas tuwedra Krais. Okay? Karena komyo ngoy sapal atra mour pan tuwedra Krais ni acha mimipon sampawat ak champang kak yang kasik mi bang yang kulanan lang. sansal melel karena sa mechepan yurong kecai solan cai luro mai mour praki is Krais limpoak Krais wiawi Krais repent kapakap ime ko saya keme backslide kay daga chay lagan me koi uya deep sansal child koaros kim backslide ngoy ko saya right testimony chachanu uya papa papa kauno nan nganay backslide watra nganan chepel maka kaun. Okay, tra pak may won ki kauno tra pak is pipi yang ay sutar pogita be kalawantib. Okay, so ansa makauno kamakit sawasayak kamakit sang kalawanti pa matangkan ayap kak bilew mour nan kalangan. So men kakilagay kachailan me backslide yeramen saro niyam repent so jagarapan saro chainak san saro magchailam saklananel miyatra singokan mour lala chail yeramen saro pon ko san ren Satan. Okay, saro wat ki isa sa mehlel kaunen makong niya. Okay, makong niya man kom repentera kom sa mehlel kaunen makong komi wat ki kom maliki ino koaros
makauno masani. Te wat ko maligi polang Krais, Pwe polau me makong komi. Okay, kay te ay kosay de ay yuya. Polau me makong ya. Alright. Kayon son payo. Ab sabarmang kot kumail. Nay kambak. Kumail kalawedi sokop likamakan. Pwe ngeno. Mehkot lalamail. Me manaman sang. Ngenen me lalan railakan. Me nan sampah. Ore. Mahsen pembayakin. Artikyala tangaikin sa lawewe. Yahweh, greater is he that lives in you. Okay, greater is he that lives in you than he who lives in this world. Is meminan sampawat Satan. Okay, so masanime labala the kela the powerful the manaman memoremuyan. Okay, manaman memoremuyan. Karata makompan to tongi no one Krais. Como ya backslide in one Krais o masani. Esuja irehdihsang kitail. Okay. I will never leave you nor forsake you. Imagine masani. Iso Japan ke say yugala. Is Japan likit maliye yugala. Amaka deep. Krais ke say yugala so. Come papam Krais to. Pwe kitipo ke kamait rem. And so makapan repent. Paki yang kaunen. Kasalatak nan nganom. Itakaweomen. Mewye te tongunu kranta you. Papampil niampan kolula mehla lapang pogugata o te tongi mess. Patrukul te sakanakan te wutungan chepel me pulreman poken abde kalau delam papai. Okay? So kauno kaitek magatipata kemir nanel kaitek. Chaipan minanel ansam chaipan punsa sa chayo kauno chaid mehla. Pansam magichai tipatak child repent. If you confess your sin, makapang wekong itipamkan, apang wiwiawi pung o apan mak o manokela. I karakterin kaunen ma. Karatan sa mipan repent, an sa mipan wiwiawi wekong ko try teikan nek isyana na memor nan feelings. Ipan memor ko poson. Ya posonen main kot kam makong teikan. Main Krais Sises kam manokelar teikan. Makompang kapaka pung nan nganamuyan pa na life. Aman so koros kom kapag sapung ito mo kilikilanti yang kom ngay sawar kom pan so war cho mehla. Okay po kita kom maitang mata kom maitang papam and control kami. Okay. So greater is he that lives in me. Okay, manaman Pwe sa kaunen pembe me kot lale sangi meminan sampah. And so may iglang testimony, kaitan testimony of Kout Africa, all manakin minister again, we are deliverance to what Kout Koasoaiahwei and South, na mour naramas. Ari aman ola demon poses. Pastor a decade already, and dayang nanleng kapan sapang japitang kami banin daway. So okay back, kaitaka back, and so koros, chaipan practice authority the pung makauno kachki yang kitail. Child cheka kaos ma child menen samalar. Amak child pan menen kosoito po kay pa chai sa jowe wa kitame timon ka wiwia nan spirit nan ngen. Chai bikak learn sang rail. So dame wala ko saya me solang makin puralamuri rail sa chakak mayawtanan ngana rail isang ko merakin peran ko poeki rail pichi rail. Rakin sang bici rail jayo rail mehla sojuk. Okay? Aray na siya singak, aray na perda miyadra singak nang kupuramuyan. God is for you. Okay? God soja pagi awe lose o aray na tayla singak chay sagilil nanleng. God is for me. Pogotan pagongya esipala teikan. Okay? Yakasalaban chay wiewiawi. Sinsanchi school kan pin wiewiawi. So in silui sa kwano. Apa letaw, iwasaw me Satan can challenge ki child pogita a control a child kamelele. A control a child papam po chest to the tongi Mahsen court. Remember the tongi Mahsen court karasapa me yapchowa takata. Greater is he that lives in me. Okay, so bang kaprelang lesson me ka school giro. Ponopon siluo Jesus soja bidoy. Jesus kach nan mong yongo.
Ngoi mo ye pepon sasa. So iban pileu chamanta Jesus, you live in me. Manaman komu leilosang ngena kame piti ya. Wakitala kapakapa. Wakitala kapakapa. Kapakapin tama masano ko sa yaga me pit komu. Kampampurulta kamplewer on fire. Okay, but kauno uy to tongretal gene sarawi o masanan god. Macheban punsa sangin sarawi punsa saleta masanan god. Chaiben lukayang kachay kampachail. Okay, Golosia, Kalesia, Riau tuaw lelesak. For Krais Sises roson unsaken Koht niya wiala aramas. O kumail pil paisanin ki roson wet niya mail miniminiyangi. Okay, yan sama Krais kat selipon sampawat. Emasani me yeyaso roson and Koht mimipon Krais. Karetan sama kom miniminiyangi. Yan so takamo miniminiyangi. Ansa wet pokamup sapal. Okay, kaya dek cebang ko lang nanleng. Ansa mo ko mupsapal ko miniminiang Krais karena rosonen kauno kodoream. So kampang ko saya na mo kapakapkan kalangan kiyang ko mo mangs yo Koht rosono mo boy. Igak Pwe di chebel Pwe rosono mo boy. Cebang Koasoaiahwei Mahsen ng Koht po na mour cela baluway seli sitempan masak toke. Pwe chay sugon pil Mahsen ng Koht lalo chay lugi chay teikan mangain wrong at time matamataw da chay pepam. Okay, so rosono Krais alialu pon sampawat so may putiyo yeyas pon sampawat rosonen Koht o mimere. Kamu yung ay miniminiang Krais imakarada mourin solang mourin victory imakarada ayo intinda chay den da mga yarmas luwet. Ngoy mas luwaj Pwe Sisa is ngoy ren kauno. Ngoy mas luwaj Pwe Sisa sa tama kauno masani kime pit ngoy. Ibang ko saya me I can do all things through Christ. Ime masani child kak wiya me koros re Pwe. Wasa masani rosonen kauno. Rosonen kauno makompang pungki yang kauno dame masani. Satan pun masakuk. Satan pun masak kami. Okay, Pwe kyo musucha mata ko anso koros komkin ngoyara mas sojar ngoyara mas luwet area ime kung pot kita nan wiwiawi pag chay suju menaleta is kitail makauno kat kiyang kitail. Okay, episo se usulu kitail patuan kaping kalangan ng Koht saman atay count Jesus Christ Pwe kya katin kapaye kin kitail tar sangan kapay koaros sang nanleng. Okay? Jesus, through Jesus. Pwe count Jesus. Sangan kapay kan konong koyang aramas ogodong kitailer. Yakapayan poson. Yakapayan makabantip. Yakapayan mour sohte wiewiawi. Yakapayan Pwe di chebel. Yakapayan Pwe di Satan. Okay? Yakapayan ngansaraw kung kosoy domonay kung yata pilipil. Kapay koyma. May aramasin sampah so chanigi. Para tayo intinta, soja wewe na chay ban naman ang kikchailen mourin solang. Magchay naman ang mourin solang, wat chay say komorla, chay wewe gis kikchail. Okay? Chay ban perenki, chay ban pohngangin maukan makauno yang chail. Pohngangin chumau, ap chailen pohngangin songan maukan. Is ngoy patkulman, ngoy di panaman, ngoy sotroyo, kauno pokiyada, limpoak ya, makong mentatongin ya. Imo na chay ban matawa. Kalangan ng Koht. Okay? So, agachin masani, Pwe Krais, kat kiyang kitailer songan kapay koaros. Song koaros, mepit tipso, moni, liko, popod, song koaros, panu udipan sampawat. Kapay mo kodo sang ren Krais pang way kitaila nanleng. I am blessed. Okay, I am blessed. Ito chay mour na mourin blessing. Mourin blessing. Makomo yaman mebil matawata okay ban baba kauno. Mour ko poson. Mour ko poson. Ebe ni no gidiyar. Me sapwellime pan pil mour sang ni babayi. Karasaba aramasaman papa kauno. Kauno bang kamonga. Kauno ba napali. Okay, blessing. Kau naman kapay kitailta, pagkailan ka pia blessing. Makapay kita nangenaya spirit, ay ban release blessing spirit. Kapay kita nangenaya material, dipsaw, ban release sapwellime kapay ang teikan. So God
intention kupurang kot men kapai kitail ta pok chailang ka kuya men kapai ong me teikan. Okay, so I song ka me kauno uya yang kitail. Nan Roman walu silisa kisu I am more than conqueror. Okay, niyan sa makom mangi me nan nga naman backslide kom tosang aircourt kom solar kela pa mo yang prodongi kapakaben repent kapakaben kolula ima kauno men koronga kaita kapakab kiyo ko tmeliki kareta kolula bakma ko pahnangi-mehlel genuine pahnangi-mehlel ko sang lale kaita komu ampot mot pana kapakab komu yang penene mot pana kapakab kamu kelep la mehkot kelep la mehkot mai kapakabala ran neu so Pwe kontra iluet kila ran riau kiyang Krais Sises lale kodo mon kot ngi tete iwe na masani Thailand kodo let o lauritita okay bakio lawaledi so may bang ko kontra me ya iluet pakmangi teikan tatong kemasan kot kaunen makonya kosai positif kosai amasan kot tuan amasan yang kitail ramas panaman sapwellime plan mencebang yo kokon ceban kapakap ki ya power and kot kapakap ki kedin ngen sarau kapakap ki peptides ngen sarau al kitailen pakmang teikan deliverance so iba kasampalin chailen wait on God chailen kila wikeu kila sampongeu peng kitailo kauno kon me kasaladaginan ngene o audela okay abang kasaladaginan ngene o audela pomaban sai kauno men yang kitail mo sa machal spend time on maban sai tuwa kasaladaginan ngene chai audela yak chai men koi kalokseli sedan pilau yawi puen litere kitail okay and so yama amana ramaskin saladaklaw mayaw tuwa chain, Satan and Satan can lose, break loose. Okay, so jalter purur, may ko saya men watawat po yung gakalok, yung gakpatak. So, chaiban sa men watawat po chailan patak. Chaiban men watawat po chailan osala kauno. Chaiban men watawat po chailan koir tanan nga na jail. Wiya dame mero wiya. E pilata e wong kauno. Mona men papa kauno. Okay? Roman walu silisa kwalu I am more than conqueror. So Pwe kini song pukat koaros kitail Pwe dia runsak sang ni manaman mehkotin lalale king kitailer. Okay, once again watak chama ngai bilsalong ala. Lokaya wayo masani I am more than conqueror. I am more than conqueror. Example me wiayo. Okay. Karasabay bodo is wrestler man is on packer kola packer imale di belto imekana awang protonimo ale noman agdongya ngaya letra ngai pilsway kiseli perengi yang peso imepegi yang budau kite longki di so ime longki di imoman I am more than conqueror Christ conquered I am more. Okay, kasinan pun dami akachin buyayar. So irong amawan mo. Ikasinan o perperen pun dami akachin buyayar. Karena ikarap na teikan praise God. I praise you, Lord. I praise you, Lord. Pagkita what you have done for me. Kamen kalakong, kamen kolong, kamen lusulus, kamen lopolop. Okay, kasi na ko tuwa ko doon mehla niya wasang kaudak. May bang ko doon mehla, chukak lo kaya po kauna de berda. Yamu mo na ibang ko siyang mi ko doon celebrate ay relationship ongi. Okay, we are more than conqueror. Niya mo kon, tama Christ we are yang come men celebrate. A poriye ligi. So tata we are nan lale. Okay, so I am God's possession duetra. Kambang ko saya yang kami, mai ko saya yang backslide so the backslide. Kammen kelail na nomo relationship ang kauno the dong masanan kot. Ko saya we Pohmwi, ko saya we. Iramang ko saya tama kebabamte mata mebit kami. Genesis isa kisu walu ibang kiyanguk katauda kom kan nan sapwet mekakai ruya. Kaban sapwen kila kenan pon kokolata.
Pan Pwe Koht. Pan Pwe Koht. Okay, so masana kapulpulang Papa Abraham, when abang wala inan Canaan. Come yo ngoy, dame Koht manam akaitek manaman. The new covenant, cup, ye Krais. Okay, kachki yang kitail Krais. Pagkitail na aleta Krais na tay mour, but through Krais aleta Krais o chay wialasari yang God. Okay, duwata me wiyayang Abraham, boyagi Abraham poson. Masanja Abraham poson o kamelele, boyagi poson en Abraham. Kauno wiyaki la Abraham sapwellime. So kiyangi covenant, you are my child, I am your God. Okay? You all covenant and more. New covenant, they know cup. You got to take them, we are coming to Sarawi, Kataman can get child, sapwellime go to no cup. Eh? Ya no cup, kitail sapwellime, ye a child court. A go sang ya through Jesus. Jesus mo watong child no cup. So come pan matawa, okay? You might on Christ na na mour. Okay, i-backslide, isope sang kauno. May pan soik, may pan mehla. May pan asa may tipana, ipokatay, iban mour. Iwiyala sapwellime Koht possession. Seri. Okay? Iwiyala ay God. Karena chelder mo ito ang chel pepam and deep. Ang kokaitan is kitail ren kauno. Kayong kurent wano, isak tuwa ulal riyasak, kumail sasa, mepaluara mail kan ye champas and ngen sarawi, mekin kat lala mail. Mekumail ale sange ren Koht, kaite kutan kumail, sapwellime Koht. Pwe I mekatin pahnangi kumail tar. Pwe la palapeo. Ar kumail tatongi paluara mail kan. Ogni kalingan pan kauno. Okay? Kasi yang ngoy man backslide. Ngoy watagatar mo. Ngoy rinta main kaun makonya. Salabang wiyatami wiyakan. Ari alialula sang. Isyuko nang wiyen sensuat kita menakera naker. Semakin kataman kiniya kan sensuat pagan Satan. Okay, ngen sao so iban soik. Iban asame pan pakmangi ay kasamene champas what alialuwisang. Move on. Manokela samenen ranchio. Pwe masani aban magong kitail aban manokela. So neo isa kriyaw. Aristo agay kasamo uposon la. Ap kachkiyang rain ren wiyala sapwellime seri. Okay? Aramas tipanaman, de aramas aman me backslide, mak saron deep miseli. Eng uyo ko kon saron deep, apo ko do tongay pak makongya, aleyota. Kauno masani, iban aleyukata, wiyame pung, wiyakinukala na iseri. Eh? Mi kayo man kakela kay kachal der maidangan Satan likam. And perosang kitail, ngilamau kan pamakchay na leta, ay mayaw nan nganatay laking godo. Iposanan mo. Okay? Chay la leta tama kao na masaniyar. Episos riyawi sa workmanship. Workmanship to it. Kao no, tatong kong kitail lo kao no, tatok pa na. Okay? Koht katin, wiyai kitail. Oh, wiewiawi kitail ta. Pwe katin kapikata kitail po niya tail miniminiang Krais kitailen kin wiya na mau. Ye met me kupwur kitail sang ni tabi. Okay. Tame mama sani kapikupikin kauno ang kitail mene wong kitail. Pwe ki tip ako to po sampah kauros pwe ki tip e upanaw sola. Pwe ki Krais a katsto kamu yar kamelele Krais mwitang ina na mour eupana prong wiawi. Okay, tama planen kauno ang ramas mekapang kita ramas Satan ko to katrapa. Kauno pilmangi me ramas jukak prala rek anana kapredo Jesus are poging gijela pileu kapre gijela nintabio. So workmanship. Imakarata kam solara na na ititia. Kamban lift up your eyes and see the glory of God. Sarada
sarata paranong kauno. Pwegi e plani como yan yang e pudimo como pugidi. Mia planen lingan o kabayo perano pepol workmanship. Yi karabana katunga pungkitail da. Chailen o solai o kitailen babai o en bilginau yau de kitail wa wali kitail o tatongin kitail. Okay? Tame planen Satan neck. Karada makamu aman me packs light. Amu pilipilen powerful. Kauna pan pack up. Yaraman mimijan an sarogi. Sarogi pon ko sarengen sound. Okay, mata-matawan so char pon. So chapage ko yung ay panicharla. Tama kay chari kitala, tama kauno na wiayarnak. Tama Jesus wiayarnak. Ijak chale o pukata. Ling-lingan kikos kasampal ke pera-peren lale. Hallelujah. Sems nan semes riauriyesak silu. Armasanan puk sarau poida. Memasani Abram posonlar. Koht posonlar koht. O poegi ya poson koht katin kupurala en pumulare. Koht apil kamakare. Oh, kamakare. Give his name. Okay? Kampakapai. Kauno masani kampakapai Abraham. My friend. Pogita poson. So, asa siya ko saya pogita. Wana main we kata tibawakan. Poson. Okay, poson. Poson luwet. Poson. Itra. Ibro. Isake weno. Masocha chay poson. Chay pa man tawadan namar ki David. Okay, we are that deep. Kauno masani. The man after my heart. Pogita. Poson. Tipo inang inutukyo. Poson no. Kaun mas kila rengot. Kambilka we are deep. Pwede luweten paluar. Okay, kela pa mo yan ko sa rengen sarawi. Apo mo poson na ni makambanta tongi. Amo limpoak ang kocha ni makambanta tongi. Kay de saron diben. Okay? Kayong kurent siluwe sa kuno. Yawa. Oh, ya duwe. Kumaila sa tuwa na may wialar 10% koto tuwan nganen kota kung kat lalamail. Okay, chay wialar 10% kot. Count cheeses as a child lugelo na child mour as a jepidoi. Child we are that deep as a jepidoi. Gaya cut mo. Karatan sa machabang kolula will yakapala may dangan count e bileu count da. Chay bileu kelel danan nga na child. Karyanto mati riyaw masani vessel do it tipson the dog. Vessel of honor tipson the dog. O masan kan magagenrongay kalong mon son ka dede kan toto en piluk ole ball ko sa yan timadi be masan kan merongasang te klang okay makakelak pan poson en pilale I ka skuligi iraila kan melalapot melalapak okay kareda komunyo ngoy Chaban men soja rong Bible study. Chaban men transform. Chaban men wagla kairta. Pogita ngoy tipson ta dog. Okay, you go don partner on kauno kuprang Koht and poitare. Okay, so isangan fellowship ka me pan mekangaparanong kauno. Pogita chay soja rong wiwian sa na child. Chay go to submit or surrender. Chay go to wado. Yet ngoy mang tatongkiniya. All right. So last in scripture what kadar ni kayon ay ko sa iyo. Ball convince. Ball asa ni melel. Misoja me wat kakaros angi. Limpoak Krais. So makamu yaman me struggling with forgiveness. Kamu yaman me. Kam kapakapalaro. Kamu wiewiawi ko sa kauros me ko sa impakma ka nanleng ka matamatawa me te kasay tang kon salatak imi mengkagelaga kang kitail memorize la scripture kauros me ko sa yapo kamu yan ko sa wiewiawi pungen saut ter ko sa ito ko sa wiewiawi is kamu ngen saut ter ko sa ito tama ko yung kasampal ball convince lang ball test ayang kadede kamalan Stephen. Stephen I Israel katre. Ayang ruweseren katre. Sura katre o kamela.
Stephen yang pongi Krais ansawo. Paul ansawo Saul kukulan pil kemela sa ulang kante pil salira tigilan ang jail. Kauno strike him. Kauno tatra kasalayangi. Asya pil kolo kaya pa kasalayangi niya maskulamen and con metami mimilalew sapong. And so me Paul convinced amatawala yawanay patikulo sa kanakano tipan. Yet kauno kasalidonya limbak Pwe mentotongki niya. Okay? Yakarapan namin totongki. Esansal na storyo. Kaya yakarapan. Tami ako sa akin mentotongki. Emina na on the wrong side. Ayet. Kauno kasaliyang isi. O kauno kiyang assignment to eh. Arya Paulia matawala watki kauno udan limbak. Mina na isakanakan pon ay karya. Karadara masaman me kinuputi dya sarawi. Kaya na momotso ababa wamparon. Tuwala sino kon ti Pwe tradition sarawi. Sejano wiala sa kang white sa libraba bede sa kamaramas. Ramasaman me Koirtar resastakot sarawi, resastakot kuot, o sa kanakanjor marasame piturail, arap tiar kalangano, tokotong rail, o reosta tama po alintinda. Okay, perginta, what ki kauno sutra susong, ay sutrarakan, menutata makonya itatong kanya. Okay, karita kamte song, sutrarakan kamte kapatra metapa, Kamde minan kokon te pepam tenan matamatau minan poson. Okay? Minan poson. Poson dada luwisang is kamuyo ale ta Krais. Ta sapol ma plan ang kamu. So Paul ko saya Roman 8:8 tuwa. Buigina sa ni melel. Mesotra mehkot kakaros ang iya. Irosang kitail sapol ma kupwur limpoak. Bilsoja mehla te mour te tohnleng. The manaman and nanleng teikan. Okay, what was ya lahng, lahng, nanleng. Okay, tohnleng, the mehkot ma, the mehkot sweat. Sohte mehkot kakarosang limpoak kauno. Pil sohte mehkot wiewiawi met, the pahnn mour. Okay, sohte mehkot wiewiawi met, the wiewiawi mour. Pahnangi-mehlel kaunon limpoaknya. Pahnangi, de pahnangi, sohte mehkot, audepen lahng, sampah kauros, kakarosang kitail limpoak Koht. Saya bang lang nan takot limpoak, ika school gear takot limpoak, kayon korente sak sluo. Pwe ki enda makchay sa jan ki limpoak or chay sa kauno nan takot limpoak. Eu karakter en takot limpoak eso dragon gologol. He has no record of wrong. Eso dragon record di am sa bunda ba. Escho. Iwe when aray warong kanta. Bakta ba yan na makon lap magunguto yang yatiba. Baki suitar. Masan iso isu wat kiyang sisak. Pogida. Eso drawat wadak nambaw. Ewan pakmagamak. Kamal rana ti pakmagamak. Prap laka pakmagamak. Imuman kauno. Ay motive ka sambal. May imal klari may wiaga po ibang pakmak. Riyaban solamak. Solamak pantipaikan. Amautan niya sa me. Iluwat. Ay pakmak po na makong. Iluwat na makong. O mimi mo wapana na audela. Okay? Anana kisa nga chay luwat. O empower us. Igara pa na kang kakilaka koaros me. Wiayara ral pakmaka prakon sa chang ral. Nan mourin saulang. Ang natal mour saulang ko san ren kauno. Ika sampala panchay pam pakmang kiti pachay kan ok chay utang katenge ti chay le wangkot. Masotra prayer life yanana an prayer life. Yanana ko san edi okay bangken kapakap awaye unaneuran awaria unaneuran bangken watawa chapter ria uran. We are the schedule magkapan lolo potong. Watama kauno pa nurong magawiyayang komunyo. Iyong mupuso na uyala laut la. Kui wasan kautangkan mengin saroban siya Pohmwi. Okay, patong kapag open om mongyo. Pukampan men kaunon makong o audela.
Kau na ban makan so koros. Pwe kia chay so jokin out la. Atrepel kung proto bileo litere. Okay? So ipang ko te pak makren kau no makang yoyer. Ayana na ye wongi pwen autela. Ter wutak la. Arya sa jaw dengan jebel pangkeng ko to litere. Okay? Kalangan ng koros ma sa sansal kapag kingen sarawi and sawas. Hallelujah. O mang siwa coach kaun labalab kalangan and komi. Kapag kiyang komi sapul momu limpoak, sapul momu Mahsen and mour. Kom sodra ko lang kids tibatrakan. Kom kengkatin mako manokela. Sekalangan kiyang komi Lord. Katin makero manokela tibatrakan. Sekalangan kiyang komi kitaramasin bewedi. Sekalangan kiyang komi yata tinting tinapukan mour. Kom katin masani masaka mehla mongyong. Koasoaiahwei awatrakan. Me Jesus bola boyagi git sean mour. Kalangan kiyang komi Lord. Banene kang koros me yang Bible study. Koros me bilban utial video et mour. Kapayang godan tiyata pon korusia. Korusia maging kokon magad komi tosang git makong rail. Kat kiyang git kisakisan poson. Uy pelianta utingen treble back up and leave. So tampungo manaman. Ken kasama na karamba. Mahsen and God. Mang siwa Koht. Kom katin moitang sapul momu Mahsen and kirti. And os and wa. Overrule, overpower. Take authority. And ang korusia mour, oh God. Ni sapul momu Mahsen. Men kamait kit. Men wiewiawi kit. Men audepen kit. Men kamagale kit. Men kapong kit, oh God. Men kakair kita tanan mour. Magosang raya mo sa kabrayang kamuyat kaping. Kasabay kalangan ng kamukaon Jesus. Muyat kaunat sang mour. Amen.